Assalamualaikum жігіттер, мен сіздерге бүгін Wi-Fi-ның паролін қантип тапса болады, ошону үйрөтөм. Play Market'e киресиңер. Wi-Fi map деп жазасыңар. Мына биринчиде турат. Мен уже установить этип алгам. Открыть. Сейчас далее. Поехали. Senin canında Wi-Fi'lerde. Senin canında Wi-Fi'lerde haber etosy. Yerde şular da girsin. Домашний Wi-Fi ekan. Qarsam bu yerda parol yozilib turadi. Reklama bu yerda parol. Anavasi. Şu parol жанына барып жазсаңар болот. Ол пароль. Чыгар мына ол жерден кайсы жерде пароль мени бар экен. Мына ол жерде бар экен домашний Wi-Fi дейт. Ой кирсеңер. Паролімні бұл жақтан мындай айтасыңар, Wi-Fi'лар табып берет. Код басыңар. Ол жақтан давайте Wi-Fi дейсіңер. Мен магазин атена менин жанымда айтында деген магазин бар. Мында Burada dünyaya Kalista центральный hücumda Kalista var. Restoran. Aile hükümetiyiz. Aile hükümeti de Wi-Fi var. Şkolumuzda da Wi-Fi var. Şu bulacağız canında Wi-Fi, yakın arada Wi-Fi'lerin bütün emisi var. Şuraya girip açıp alsanız olur. Büt. Özünü жактагы нерселер. Если жақса лайк, подписчик басып кеткендер. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.